Dewi Asiada Triada ingin ngelantur makin kikian ngacur ngaya maka di dia materi utawi Dewi Sita ingin punika kalang ningida Dewi Sita sahasa keparikosa kepandeman tukida sahasa Dewa Ratu Agung ini ke Sida katulung-tulung jerit-jerit saku mau tetangisan diaskeun sampun ketulung-tulung jerit-jerit angan itu dan kuasa yakin depacan nandingin karyangan itu sakara bualen ke Dewi Sita itu sang rahwana makabar mamuri ambal Dewi Asiada itu sang Prabu Dakating Parikusuwati kalane memandung itu Dewi Sita yang raris kesangkol kepunut itu Dewi Sita kepada
người cứ bụi lớn cơ đi yeah. Xiết Agung kalaning sampun kepandung kaliya sampun wau raris ide dia mateli parisesor sejeroning anggang ide Napi awanan karya sapunika riantukan wawuran seling ngangan ideni kalaning dokiriyen nunung minekani penideni ide sangalna laksmana Mano tukang kedukitan kayun nidene doane wawuran seleng ngenang tur parisesor tamari rane sigede wisite manu lambe tanpa gatanu ya sejeroning lampak idene manulame kaki rini dening desang laksmana udo adi sang karuna laksmana dewa saja sama yang pesangen dewek moke adi doane maru dadi anak ibu kemok eleng tur maning tuah patut pesanan subuh pidarto yang idewo kabeh mo muastu sangkaning kukuh moke sangkaning bengkong moke
moke sing ngego atur dewone ane jane mok ngemanggihin kesengsaraan itu hati ya Laksmana dewa tulungin anak hukum mok ada jani ya diastun mok sing ngegenyen atur dewa dua dengan jani mok kena bencana kepanung bani dan ujelan ya